Ya, le wa so fa pataro patro ya le no vedi ama treino ko biponga ya Fuatino ya tena ko de sunga ai. Alo mo le no ya fa talo fa tu ai ya mai ta yo o tinā ya wa ai. Le mo tuma futa i termine smati, wa smati. Ya ole tu ale ole kampai bisto. Fa pe ala ba ya. Ya ayo se sister le kampai bisto. Ya ole tu ya wa le ko ba ko ri kai. Wa se meu le tu não pode ser fundo só a leva todos os só na campanha vai ya marau manuia malo foi só foi uma malange mai la wafionga alo la ya para ver lá meio é pisi maneiro lá Maria tem uma faftai não olha ali sua não na foi vale vai aqui do seu cama bom ali no pai foi ali não na foi ele la MC seu cama pe faftai lava mon fafsili ioi e fo yalvi inga ile tua wa analise noa ia pokalame le tua ma fofuanga sa tunatu fanau ia ele fatau wina nei aso faftai fo ile tua ona sa tu watu ile tua nei aso man fa mo fanau ia langi le ia ngale mai ile tua ia te ila ua ioi o etwen ole matama mo muale ole ulwai tamaititi fo ilea ole generation grandchildren alo tinā alo na grandparents a Adrian ole fish tailea ito tonu ole ainga ua whaipoipo e fo ia lava levi inga ile atua ia angale fo ile atua ia te ila ua ia fusia ila ua ile alofa ma le fea alofani e whamawina ile ainga me o tu o na tu o maloto ia te ia whaatasia ai ma le prinsese ia tino anga le fo ile tua nei pokalame nei as alo ese fo ile vale un malanga malanga mamao ma ia Faailoa con ole sila ngona fia to ma le tomala ai e mai ko ponga fa ile pe sai se te do ma le no ti la mo ile ele foi ao se demi ala te isi o faftai lava mole fafsili la le tulanga e le faia lava ni loto matua o e tu lava ile finangalo foi o le atali ia Adrian ia male afionga ia tino po o fea le mea ua autasi ia yo la loto e whapena ona whapa ia inai ila ua e avea o se ainga watasi ilu mole atua sa tu ia ile fisili e nisi foi o matua ia te ila ua ile mea e tatau ona manana o ia yo la loto e whaipoipo ai sa tasi ia yo la loto e whaipoipo mai nei ona sa maua se tala o tino o le grandchild lea alona tinā sa tupu whaafailelea elona tua o le ala le na ua aumeamama i Australia e whapaia ma whamama i la ua e ala le sakala meka le whaipoiponga e nei Samoa ia e mo ia le saunoanga i le taunga tā fo'i o le soifuanga pe ona tato iai ai mai se lava vai taimi whape nei le Kristimasi e tele ua alu lunga tau o pāsese ia ai sa le whaafiti ai lava ma sa tau mawhai lava ina ia awai le aso le atalii ona na o ia lea po o le first child lea ua whaipoipo nei a inga Malo sa noa ia ai la to fiskapsi ya malo sa noa wa ismati ya te ona e sa noa mo ki ya se Faailoa ka wa ia po fe po fi ana po o tinā e po sa malai ya whaftai lava mo le anoa o au o te sau mai savai e lua ia o le nuu o lo tinā o sa mata a o le nuu o lo tamā o si utu salai lua o lo utu o lua o ia o le tuanai ia o nuu nā lea e o mai ia mātua o Adrian ia ele
tuana'i ma sa'anapu ia le tua'a, le tamā. Ia sa mamit matamala ainga ni si. Ya ka wai aro mane mo tam tamanga ya ala matini ya no ke ro sa tala ku ya I baleni ya makato ko. Sama dia ko siafana wala mo ka wo siafana dia na pa ku. Ia Matino whamanuia tele le atua I luaso. Ia ngalei foi le atua I pokalame uma. Whaalaolao mea uma I le timu ma le lolo wā le tau. Whawhile mo mea uma le suafa Yesu. A o olua ia manuia tele luaso ma ia fua tele le kuawa. Kai lava smati kai talu ki. Okay. Whaftai lava mo la wawanoa. Ya, lewa matu ke roa ko I sunga se piti, te tasilo mo mai ane. Sunga ya ite. Ya. Ya, so ko manuia lo fio. Piti ya. O le me mo so ya mo le sunga ri fa. Ya, o nei le se fai ya ma le so fai poipo. Ya, o lunga ma tanga fale wo ya leo pe ona wala u le fo ya o. Ya, wo mai ite. Ya. Yo estaria. Ba, mai ite. O ngana o foi le maranga me estaria. Le o te au mau nei samo. Boleh bangun tu. Leo, Piti, ya. Aku ya le foi 35 buku. Ya, sa oleh le. Ko hiki o ke mi opo ka kun beso le. Salo ya o turangan ai oi le lopo ai. Ya, sa oleh. Uli lopo ai la fa buku ya. Salo o se fu mo tai. Itu fito sana lo te fu. Ya, tem ne wo lu sumar vat, lu vat. Sa ora sa. Ora wa ya, ele suka lu suka. Ela giki era goma. Aku vai ya ko pe rai. Lu makuma. Asa o ya, ele que lu tasi wa ya. Ela giki era goma. Kai. Ah ya. Peti ya, rasa tala fai de ngani fo, li sauni ti le la o me ia o vinga mafta faftai foi le ia o le se o tatu o tatu talo mai le tu nei o tau no mangia mare mangia fa mo ai nga rua ia me se le ia au nga foi ia le nei ia so e fasino tonu le ngari fo ia tonu uma foi fa paian ia no tainga nei matua mai tatu ina ia tau no se tau no ngari le mai mangia wala wala tau le foi ai me fa pena ia pona o sina mo mapupu ia sina fa mamianga mo le ngari fo la sa un fa ia mamia fa mo mo ni yaso o li me mo ile fata si me le mano le ngang ko io le Kalau saya fikir tato e felo. ia o tei fa tai ia mamia fo ni yaso ya la foi taso le o le o ia leina ia o mai o ya sali ya o e maranga mai fo io staria po ni sile ia o le mo fo ni samo le ke so lo vai ya lo vai ya pe ia o le la fai poipo e maranga mai fo lo vai fa e o le sale ya o le fa ya mai ku o le tinā Adrian ia o le kofine le o koma o ia lo kasi o songa ma o ma Adrian vai fa poipo tele le yo ko sana luafa como claro ya o le foi o que era que ni na o la sana o la foi o ya que si o ta pena foi o suno mo na ke minere va va ai wa ke nga nga o le va vo nga o pulanga le ka vo fai pui alo no vai de ya ke se le o ki nga nga I ma ko pe ke o ma wa ngi alo stai para ya fai so kala mo le sini ya que se foi de ngari fo wa me ia pa man nga ia ya sia me o me le lofa ai fa vai me o me le li ma le fa mo me o mai le pas me la ngam pa ia ya ni ya so ma fa mo mo ta se me le li me o mama ko fa ngam mo le ni ya so
Faafetai. Faailoa. Yeah, this is another one here for the group. Yeah, the sunga le tuna. Tuna. Thank you for your time to this interview. What's your relationship with the group? Oh yeah, he's my sister's husband, soon to be husband. I'm the bride's brother. Oh, okay. Yeah, the bride's brother. Oh, bride's brother. Yeah. Oh, okay. Okay, how old are you? Pardon? How old are you? I'm 18. 18? Yeah, 18. Oh, you're from Melbourne too, right? Yeah, Melbourne. All right. Your first time you see? In Samoa? First time in probably like 6 years. Been a while, yeah, been a while. Second time. So what do you feel now? It's pretty hard, eh? No. It's different to the weather back then in Melbourne. Maru for ya, kai ru. Faailoa ko skari ro ni. All right, Tuna. Look like you don't have a girlfriend yet. Nah, still young. 18, school or? Nah, I finished last year. Still at Yeah. school. Oh, a lot of Samoa too. Yeah. Still young, still got a life ahead. Yes. Don't worry. Don't worry, rush, no stress. Just take your time, like like the groom. He's 30 years old. You are 18, so you got another 12 years to think about getting married. Okay, Tuna. Let's say something. Can you say a few words for the groom and Yeah. Nah, I am just very happy, it's a big day. It's a very big moment into life, taking a big step ahead. Other than that, I'm very proud, They've come far. But as long as I'm there to support, I'll always be there for them. Love and support. I should like to thank everyone that's been here to support, Alright. Okay, are you playing any sport? Yeah, I play rugby in Melbourne. Yeah. League or union? Union. Yeah, man. Yeah, you got the body, man. Yeah, Faailoa. All you do is just go for it. Yeah. If you want it. Yeah, but you got the body. What position you play? I will play flanker. Flanker? Yeah. Okay, maybe next time we'll interview you when you play the Manu Samoa. Or the Australia. Yeah. Okay, Tuna, thank you very much. Ja, dus we doen dan je voor de lijn naar de sungai itu, dan sungai yang kaya. Ja. Malu. Masih bu. Mia cai. Ya, eso lo bueno es que no se falta ir por ahí. Iya. Lalu saya foi sungai. Ya, pasang pasit yo original eu somo kinga. Saya kau songa malu. Sekali ada ke itu. Ya ini samu. Oh, fangar itu ada ke. Ni vai keli. Oh, orang ni. Oh, fangar sampai asal itu. Ya. Oh. Mungkin mu. Oh, itu orang apa fangar. Ya, kaya ongo. Ini guys. Suibo. Kaya, ya, kedua ngai suigo ko sangat kiri kai ya, kaya le sungai ya Tuna. Isso que fica sana poli. Ya, leso mo mai, we se fai tempo. Ya, como mu ai dia di. Aku kalang. Pessoal, ok. Ya, dia de 5 assim. Kai. Ele mo ya 5 ala e fai do ok. Ya, es un problema. Kiri kai. Vaya, ala le sekolah yo, ala un tau kuna ala belen wes. Yo le comes. Aku comes. Ya. No le tau kutte ya. Ya. Itu mana itu mana. Ala so pengalu mana. Dia pengalu ngai. Ya. Ya, không phải ya, mà là ông một sinh hơn bên cầu sĩ các cũng mà cú ya. Ai ơi đôi sinh hơn. Sự sự kinh này với cái xe ấy. Là mà ông cũng như ai cả là các cũng mà cú. Ya, lo sekali saya mah ya kalau kalau si mah si kuse si forventa lo ko ni. Se fale palang ma ko fai ko ko.
Okay, vai. Ya, dah sokal i ngari fu, dah sok. Kamu dia fu ai. Iya. Fungi kere di aing fou. Fungi kere di au kako aku i lampu kalau mi umara fucking ngias. Halo, vai. Ya, masalo le di muri le le tato wa me mai fu ko le na foi ai tu sunga check. Halo. Halo sih. Oh, ya ko mau i fan pulpo ya. Iya dia. Koi. Ya, lu fa ya beli. Oleh kayaknya first cousin mau. Oh, yo que vai ngama Fuatino. Iya. O ila fangale ke le tna, ke aro lenga tam. O ira ke sa fa musuyo. Che ya, ko ri ro ko eli kamari o to au ko fiku ri. La stona mai tu ranga ta. Ka. Sekian. O ka alo se lapi. Kalau ira wa malis. Pepio. La ku ranga ka alo. Ruin. Che fio ko sanga ri. Busfu. Ya, misalo ko ka son fo ma ko no vai ku ya. O ya ka u alu dunga sisi skepu. Goi. Isi almen kan bengal meni. O la fo ron. Pero fo ron. Ile PhD. PhD de. Paskalik. Oi. Eu vou ter um PhD. PhD. Na rola fa ese de iso ko fez um ko. Alright. Lai malang ayo. Mulai malang. Oi, ya de apa baca? Dia. Olay oi kong at kami. Makan. Foi na bisa aquele foi ya. Ya, cei, na rola ba. Ya, faz tala ele. Que se o finger foi a Fuatino, ya, pero foi sunga Adrian, ya, molasso, ya. Mai whakankari whuko rea le te ngie. O ki whakampo? Koiki, kai, ya. Ya, kachau. O kala ia, mo ia ke le are ungari phone. Ito fine foi ma whapea hoi reu sa ia Adrian. Ya, fua ke le ku awa, Tai lawa.